Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Gura Asolo. Hari Minggu tanggal 3 Desember di akhir tahun, kita akan berjumpa di Balai Belanja Bilur Racat Bidus Saudara Desa Rukoh, Kota Banda Aceh. Nah, di sini sama-sama kita akan menyaksikan Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Ya Rasulullah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali
Palestina diserang oleh Israel laknatullah. Bagaimana sih? يا رسول الله محمد ابن عبد الله وينقري كتاب الله محمد ابن عبد الله يا قاري كتاب الله عليك القبة الخضراء تجاهد في سبيل الله عليك القبة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول Oleh karenanya kita orang yang kalau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahi nikmatnya. Kalau kita cantik bersyukur dengan kecantikan kita, tambah cantik kita. Kalau kita ganteng bersyukur kita dengan ganteng kita, tambah ganteng kita. Kalau kita gendut bersyukur kepada Allah, jangan tambah gendut. Nanti kalau tambah gendut ditengok orang, udah nih bahaya ya. Tapi nggak apa-apa kalaupun udah. Kita tinggal di daerah kayak ini orang gendut tuh boleh bagus. Kenapa? Kalau ada angin sesekali naik sepeda, tinggal ada yang kayak nggak putih. Kenapa badannya kuat? Coba orang kurus lagi dayung sepeda di jalan tuh. Mungkin ini yang kurus, yang ini nggak kumpul. محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي Ada tuyul yang tidak kotak dan tidak ada bisul yang tidak kotak. Ustaz, mohon untuk diri. Bangga kali. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله
محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسامعهم من الذنب وغفار ذنوب الله وسامعهم من الذنب وغفار ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله